हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड इनफोटेक इउट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय SIU नि मोनसे लेटार फोसावनाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना SIU नि मोनसे लेटार फोसावनायखौ WhatsApp ग्रुपनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगासिनो दङ। बेखौ बियो WhatsAppआव एबा WhatsApp ग्रुपआवहाय बियो भाइरेल जागासिनो दङ। दा बे SIU नि मोनसे लेटारा मा आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ आरो बे लेटारखौ दासो मानो फोसावनाय जादों नोंथांमोनखौ आं बेखौ फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेवहाय SIU नि जानाखि लेटार फोसावनाय बे लेटार फोसावनाया नैबेनो। बेखौ आं दा दसे उनाव फरायनानै खिन्थागोन। बिनि सिगां आङो ओरैबायदि मोनसे खोथा सावरायगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ साननानै एबा गाव गावनि बिजिरनानै नायोब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। मानो होनोब्ला जेब्ला धर्नानि हाबाफारि लानाय जायो एबा बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय जेब्ला धर्नानि हाबाफारि लानाय जायो अब्लानो माबा नङा माबा मोनसे नटिफिकेसन एबा लेटार फोसावना होयो। बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। अलरेडि सिगाङावबो सेम बेबायदि कन्डिशनानो जादों। मानो होनोब्ला सिगांनि जानाखि धर्ना लानाय जादोंमोन क'क्राझारनि जानाखि हायार सेकेन्डारि फिल्ड HSNMP स्कुलनि जानाखि हायार सेकेन्डारि फिल्ड बेवहाय धर्ना हाबाफारि लानाय जादोंमोन बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय। आरो बै समनि जानाखि धर्ना लानाय जादोंमोन बे धर्नायावहाय जानाखि स्पेशेल टेटनि मार्कशिटखौ होआखैमोन। दा बेखौ मार्कशिटखौ होनांगौनि दाबिजों आरो एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौनि दाबिजों जानाखि धर्नानि प्रग्राम लानाय जादोंमोन। दा बै धर्नानि प्रग्रामखौ भंग खालामनो थाखाय बै समावनो लोगो लोगो जेब्ला धर्ना लादों बे थारिखआवनो लोगो लोगो मार्कशिट एबा टेटनि मार्कशिटखौ राननानै होदों। मानि थाखाय होदों नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लादो जे धर्नायाव जाहाथे केन्डिडेटफ्रा थांनो हाया, गाव गावनि सार्टिफिकेटखौ लायनायाव बेस्थ' थागोन, ओरै धर्नायाव थांनो हानाय नङा। दा बेखौ खालामनो थाखायनो बे दिनखालिनो सार्टिफिकेटखौ राननानै होदों। नोंथांमोना अलरेडि गाव गावनो सानबानो मिथिनो मोनगोन। थिग बेबायदिनो बे समावबो दा बे कन्डिशनखौनो खालामनो नागिरदों। दा जों बेखौनो बुजिनो हायो जे बेफोरो मा जेब्ला धर्ना लायो अब्लासो मानो फोसावो बेफोरबायदि नटिफिकेसन एबा लेटारखौ। धर्ना प्रग्रामखौ भंग खालामनो नाजानायसो नामा बेफोरबायदि मोनसे सन्देह फैयो। मानो होनोब्ला जेब्ला धर्नानि हाबाफारि लायो, जेब्ला माबा मोनसे प्रेस मिट माबा मोनसे प्रग्राम लायो टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय अब्लासो बेफोरबायदि मोनफा मोनफा माबा मोनसे लेटार माबा मोनसे नटिफिकेसन फोसावनायखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला धर्ना लाया बिनि सिगांनो माबा मोनसे खालामनाय बा नटिफिकेसन बा एडभार्टाइजमेन्टनि माबा मोनसे लेटार फोसावनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना। थिग दा बेबायदिनो दा जों नुनो मोनबाय नैबे लेटारखौ। दा बे लेटारखौ दा फोसावनायनि मेन उद्देश्यआ मा? सिगाङाव मानो फोसावाखै? जेब्ला धर्नानि थारिखफोरखौ दा नटिफिकेसन होनानै WhatsApp ग्रुपआव सावरायनाय जाबाय, बायदिसिना ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जाबाय। दा बेखौ मिथिनानैसो दिनैहाय बे जायनाखि SIU नि लेटार बे SIU नि लेटारखौ पाब्लिकलि खालामबाय नामा? दा बे मोनसे सोंलु जायो आरो। दा हयथ' बे साननो गोनां जे जानाखि 22 तारिखनि धर्ना लानाय हाबाफारि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय जानाखि महाधर्ना होननाय जादों बे धर्नाखौ, जेरावनाखि मोनफ्रोमबो जाथि जन'ख'नि जानाखि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दङ बे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ लेंहरजोबनानै बयखौबो लाफानानै बे महाधर्नानि प्रग्रामखौ खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। दा बे थिरांथा लानायखौ नुनानैनो जानाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकारा हयथ' बे धर्नानि प्रग्रामखौ एसे माने प्रब्लेमाव खोलैनो थाखाय जाहाथे प्रग्रामा ग्रेन्ड साक्सेस दाजाथों बेखौ साननानैनो बे जानाखि SIU नि लेटार बा SIU नि कपिनि जानाखि लेटार फैनाय बेखौ फोसावनानै होदों खोमा पाब्लिकलि। दा बे साननो गोनां बाथ्रा। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गाव गावनो सानलायदो, गाव गावनो बिजिरदो। बेफोरबायदि समावहायसो बेफोरबायदि नटिफिकेसन लेटार हगारनाया मा? बेनि जाहोना मा? बेखौ नोंथांमोनानो सानलायदो। आरो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खालामहर। नोंथांनि जानाखि साननानै मोननाय, नायबिजिरनानै मोननाय बे समावसो जानाखि लेटार एबा नटिफिकेसन फोसावनाय बे मानि थाखाय नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर, लेटाराव मा लिरनाय दङ बे लिरनायखौ जों नायदिनि। बेवहाय मा लिरनाय दङ? बेवहाय लिरनाय दङ जे बे जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम फाइनान्स एबा SIU डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बियो फैनाय। बेवहाय फ्रम बेखौ नायदो बबेनिफ्राय फैदों? आन्डार सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम फाइनान्स SIU डिपार्टमेन्ट दिसपुर गुवाहाटी। थारमाने फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय बेखौ सोरनो हरदों? टु दा एडिसनेल सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दिसपुर गुवाहाटी 6। थारमाने फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बे लेटारखौ हरनाय जादों आरो। ओमफ्राय साबजेक्टआव मा दङ नोंथांमोना नायदो। साबजेक्टआव लिरनाय दङ फिलिं आप अफ 1216 नट्स अफ एसिस्टेन्ट टिचार आन्डार BTC एरिया। थारमाने जानाखि 1216नि SIU एप्रुभेलनि थाखाय लेटार थांनाय दङ बा प्रप'जाल थांनाय दङ बे फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव थांबाय। आरो फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो दा मोनसे लेटारखौ आरोबाव रिटार्न
एलिमेन्टारि इडुकेसनाव बेखौ हरफिननाय जादों दा बे फाथायहरनायाव मा दङ बिनि सिङावहाय जों बेखौ नायदिनि दा बेवहाय रेफारेन्स नाम्बार दङ नोंथांमोना बे रेफारेन्स नाम्बारखौ नायनो हागोन दा बेवहाय दा बिनि पेराग्राफाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ फरायनानै नायदिनि इन इनभाइटिं a reference to the above, I am directed to inform you that Government Commissioner and Secretary Finance Department desire that Secretary Elementary Education Department may make a presentation relating to the proposal with all fact including PTR number of school in 2-kilometer radius and beyond mapping aspect of amalgamation etc. थारमाने बेवहाय जानाखि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ बेखौ मिथिनो लुबैदों जे जानाखि प्रपोजाल हरनाय बे प्रपोजालनि जानाखि बेवहाय जानाखि बिनि जानाखि SIU एप्रुभालनि जानाखि पस्टनि सोमोन्दै हरनाय दङ बेवहाय बबे स्कुलाव बेसेबांथा फोरोंगिरि नांगौ साबेसे टिचार नांगौ मा टिचार नांगौ बिनि जानाखि डाटा हरनाय बे डाटानि फेक्टआ नंमारगौना नंमारा बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो थाखाय बा फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ मोजाङै मिथिनो लुबैदों बेखायनो बेखौ डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसननो हरफिननाय जादों बेवहाय होननाय जादों अल फेक्ट होनदों अल फेक्ट गासिबो माने तथ्यफोरखौ बिदों आरो इनक्लुडिं PTR थारमाने पुपिल टिचार रेशियो थारमाने पुपिल टिचार रेशियो माने स्टुडेन्ट टिचार रेशियोनि जानाखि 30:1 माने 30 स्टुडेन्टआव सासे फोरोंगिरि थानो मोनो 60 स्टुडेन्टआव सानै फोरोंगिरि 90 स्टुडेन्टआव साथाम फोरोंगिरि बेबायदि मोनसे जोंना NCT गाइडलाइन्स दङ जायनाखि टिचार स्टुडेन्ट रेशियो बा पुपिल टिचार रेशियो राननाय दङ बे हिसाबै दा बे हिसाबै दंमारोना गैमारा बेखौ मिथिनो थाखाय बे लेटारखौ हरफिननाय जादों आरो जायनाखि 2 किल'मिटार होननाय जादों 2 किल'मिटार रेडियास बिनि सिङावहाय स्कुल मेपिं थारमाने PTR बिनि सिङावहाय बेसेबां स्कुल दङ बिनि मोनसे मेपिं खालामनो थिनदों आरो एस्पेक्ट एमालगामेशन 2 किल'मिटारनि एसे गोजानाव थानाय जानाखि स्कुल दङ एमालगामेशन जानायनि बा जागोननि बेखौ बिनि डाटाफोरखौबो बेवहाय बिहरनाय जादों बा सोंहरनाय जादों आरो दा बेखौ डाइरेक्टलि बाय फननि गेजेरजोंबो बेखौ फोरमायहरनाय जागोन बा मिथिहरनाय जागोन बा बिनि डाटाखौ सोंहरनाय जागोन बेखौ बेहाय होनाय जादों आरो नैबाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा बेवहाय दा नोंथांमोना हमनानै लादो बेखौ हमनानै ला बे मोनसे फाइनाल प्रसेसआवनो फैबाय हयथ' बेयो बांद्राय गोबाव नांनाय नंला बे जानाखि SIU एप्रुभाल जानो थांगासिनो दङ बे खिन्थु गोबां केन्डिडेटआनो सानदों बेनो SIU फाइनाल जाबाय बेनो SIU प्रपोजाल एप्रुभाल जाबाय होननानै सानदों खिन्थु बे एप्रुभाल लेटार नङा बियो बे जास्ट मोनसे फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्ट एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बैफोर पुपिल टिचार रेशियो बिनि सोमोन्दै मिथिनो एबा सोंहरफिननाय जादों आरो बेखौ दा बेखौनो बे लेटारखौ जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव बेखौ फोसावनानै होनाय जादों हमनानै ला बियो फाइनाल प्रसेसआवनो दङ खिन्थु फाइनाल प्रसेसआव दं होननानै ओरैनो जिरायनानै थाबाय थायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा माब्लाबाबो एडभार्टाइजमेन्टखौ मोननाय नङा मानो होनोब्ला दिनैहाय बेखौ फोसावनायनि गुबै जाहोना मा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ धर्ना लानायनि हाबाफारिखौ मिथिनानैसो दिनैहाय बे बुस्थुखौ जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय गोनो गोथोआव खोख्लैनो धर्नायाव थांनो ना थाङा धर्नाखौ साक्सेस खालामहोगोन ना होआ बेखौ मोनसे माने टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि गेजेराव एसे गोनो गोथो खालामनायनि मोनसे लामा एबा मोनसे खालामनो थाखाय बेखौ लेटारखौ फोसावनाय जादों होननानै जों साननानै लानांगोन दा ओरैनो जिरायनानै थायोब्ला माब्लाबाबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा माब्लाबाबो एडभार्टाइजमेन्ट मोननाय नङा माब्लाबाबो एपइन्टमेन्ट मोननाय नङा एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै जेब्लानाखि नोंथांमोना न' सिङाव थानानै जिरायनानै थाबाय थागोन नोंथांमोना माब्लाबा मोननाय नङा बिनि थाखाय गासिबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरानो खामानि मावनांगोन गभर्नमेन्टजों सावरायनांगोन गभर्नमेन्टआव दाबि दिखांनांगोन जा प्रसेस दङ बे प्रसेसखौ मावफुंनो थाखाय ओंखारबोनांगोन अब्लासो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा एडभार्टाइजमेन्टखौ मोननो हागोन आरो एपइन्टमेन्टखौ मोननायनि लामायाव फैगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बे SIUनि जानाखि लेटार फैनाय बे लेटाराव मा लिरनाय दङ आरो बे लेटारखौ दिनैसो एबा धर्नानि एसे सिगाङावसो दिनै मानो फोसावखो नोंथांमोना बेखौ साननानै नायदो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथाङा मा नोंथांमोननियाव माबाफोर कुइसन बा माबाफोर साजेसन दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर ভিডিঅ' बेखिনিয়ানोसै গোজोन्थों থেংক ইউ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু এই নতুনকৈ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে SIUৰ এটা লেটাৰ আহিছে চ' সেই SIU লেটাৰৰ কি লিখা আছে সেই বিষয়ে মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ আগত মই সেইটোৱে আলোচনা কৰিম যে SIU এই লেটাৰটো আজি কিয় প্ৰকাশ পালে এই প্ৰকাশ পোৱাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি সেই কাৰণটো কি হ'ব পাৰে যেহেতু আমাৰ ধৰ্ণা এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে 22 তাৰিখত 22 ডিচেম্বৰত সেই 22 ডিচেম্বৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ এদিন দুইদিন আগতহে কিয় এইটো
লেটাৰটো প্ৰকাশ পালে সেইটো এটা ভাবিব লগা কথা আগন্তুক দিনত আগত যেহেতু যাওয়া বহুত দিন আগত এটা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছিল বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা চ' এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱাত এনেকুৱা এটা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰি দিছে যে আপোনালোকে এইটো ভাবিলেই এইটো মনত পৰিব যে সেইটো লেটাৰ সেইটো নটিফিকেশ্যন সেইটো সময়ত কিয় প্ৰকাশ পালে চ' যেতিয়া ধৰ্ণা দিয়া হয় বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সেই সময়তে এটা নহ'লে এটা কিবা এটা চৰকাৰৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন বা লেটাৰ প্ৰকাশ কৰে চ' এইটো এটা বহুত ভাবিব লগা কথা আগত যেহেতু এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল বহুত দিন আগত সেই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ আমাৰ মেইন এজেণ্ডাটো আছিল যে স্পেচিয়েল টেটৰ মাৰ্কশ্বিটটো বিতৰণ কৰিব লাগে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেইটো আছিলে চৰকাৰে কি কৰিলে যোন তাৰিখত ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামটো লৈছে সেই তাৰিখতে স্পেচিয়েল টেটৰ মাৰ্কশ্বিটটো বিতৰণ কৰিছে আৰু নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে চ' সেইটো এটা ভাবিব লগা কথা যে ধৰ্ণা সময়তে কিয় মাৰ্কশ্বিটৰ চাৰ্টিফিকেটটো কিয় বিতৰণ কৰিলে সেইটো এটা বহুত ভাবিব লগা কথা আৰু সেইটো মহা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম যোনটো 22 তাৰিখ ডিচেম্বৰত যদি ধৰ্ণাটো ল'ব প্ৰস্তাৱটো ৰাখিছে সেই সময়তে কিয় এইটো লেটাৰটো প্ৰকাশ কৰিলে পাব্লিকলি সেইটো এটা বহুত ভাবিব লগা কথা এতিয়া সেইটো কি কৰিলে এতিয়া যেতিয়া ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামটো লয় সেই ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামৰ এদিন আগত বা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামৰ সময়তে এনেকুৱা প্ৰকাশ যে কৰে নটিফিকেশ্যন বা লেটাৰ সেইটো কি হয় সেইটো আমি বহুত ভাবিব লগা কথা যে আমাৰ ধৰ্ণা যোনটো প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী সেই ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচীটো ভংগ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা চৰকাৰে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰে নেকি সেইটো এটা বহুত ভাবিব লগা কথা এতিয়া আপোনালোকে এইটো ভাবক যে ধৰ্ণা সময়তে এনেকুৱা কিয় লেটাৰটো বা নটিফিকেশ্যনটো কিয় পাব্লিছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ল চ' সেইটো আমি চাওঁ এতিয়া এইটো লেটাৰত কি লিখা আছে যোনটো SIU এপ্ৰুভালৰ যোনটো প্ৰপ'জাল পঠাইছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইটো লেটাৰটোৱে এইটো জাৰি কৰা হৈছে এইটো কি লিখা আছে এইটো আমি এতিয়া চাওঁ আহক এইটো লেটাৰটো হৈছে আজি প্ৰকাশ পাইছে আজি নহয় 14 তাৰিখত এইটো লেটাৰটো জাৰি কৰিছিল এইটো আজি আমাৰ পাব্লিকলি এইটো প্ৰকাশ কৰি দিছে আমি সকলো এতিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বা সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো আমি পাই আছোঁ ইয়াতে লিখা আছে আমাৰ বিত্ত বিভাগ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ফাইনেন্স SIU ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী from ইয়াতে লিখা আছে আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ফাইনেন্স SIU ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 চ' এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই লেটাৰটো চেণ্ড কৰিছে ইয়াতে টু এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট গুৱাহাটী তাৰমানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইটো লেটাৰটো পঠাই দিছে আৰু এইটো ছাবজেক্টত কি আছে এইটো আপোনালোকে চাওক ছাবজেক্টত লিখা আছে যে ফিলিং আপ অফ 1216 নটছ অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া তাৰমানে যোনটো 1216 পোষ্টৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল গৈছিল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো প্ৰপ'জাল এই প্ৰপ'জালত 1216টা পোষ্টৰ কাৰণে গৈছিল আৰু এই 1216টা পোষ্টত নিযুক্তি দিব লাগে বা সেইটো ভেকেঞ্চিত ফিল আপ কৰিব লাগে বুলি সেইটো ছাবজেক্টত লিখা আছে আৰু সেইটো ছাবজেক্টৰ তলতে যোনটো মানে পেৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে সেই পেৰাগ্ৰাফত কি লিখা আছে এইটো আপোনালোকে চাওক এই পেৰাগ্ৰাফত এনেকুৱা লিখা আছে যে ইনভাইটিং টু দ্য ৰেফাৰেন্স ডেট above I am directed to inform you that Commissioner and Secretary Finance Department desire that Secretary Elementary Education Department may make a presentation relating to the proposal with all facts including PTR number of school in 2 kilometer radius and beyond mapping aspect of amalgamation etc. তাৰমানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো জানিব বিচাৰিছে যে যোনটো প্ৰপ'জাল পঠোৱা হৈছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই প্ৰপ'জালত যোনটো মানে তথ্য দিছে সেই তথ্যবিলাক কাৰেক্টলি হয় না নহয় সেইটো মানে জাষ্ট এটা ইয়াৰ বিষয়ত মানে এটা জানিব বিচাৰিছে সেইটো হয় না নহয় চ' ইয়াৰ মানে ইনক্লুডিং PTR নাম্বাৰ পুপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' যোনটো আমাৰ এইটো ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' বুলিও কয় য'ত মানে 30 ষ্টুডেণ্ট থাকিলে এজন টিচাৰ পায় আৰু 60 ষ্টুডেণ্ট থাকিলে বা 61 ষ্টুডেণ্ট থাকিলে ইয়াতে দুজন টিচাৰ পায় 90 ষ্টুডেণ্ট থাকিলে তিনিজন টিচাৰ পায় সেই ৰেচিঅ'টো আছে না নাই সেই ৰেচিঅ'টো মানে জানিব বিচাৰিছে আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো তাৰপিছত ইয়াতে in 2 kilometers radius of school in 2 kilometer radiusৰ ভিতৰত সেইবিলাক আছে না নাই সেইটো মানে জানিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে এণ্ড বিয়ণ্ড মেপিং তাৰপিছত ইয়াতে এটা বিয়ণ্ড মেপিং বনাব কৈছে মানে যোনটো মানে 2 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত যোনটো মানে স্কুল এনেকুৱা আছে PTR নাম্বাৰ হিচাপত এইটো আছে না নাই সেইটো এটা মেপিং কৰিব কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে এছপেক্ট অফ এমালগামেশ্যন এটচেট্ৰা তাৰমানে ইয়াতে যদি এমালগামেশ্যন হ'ব লগা স্কুল আছে নেকি বা এমালগামেশ্যন হোৱা স্কুল আছে নেকি সেইটো মানে জানিবৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেইটো লেটাৰটো জাৰি কৰিছে আৰু এইটো লেটাৰৰ সেইটো মানে এটা
এইটো ফোনৰ যোগেদিও হ'ব পাৰে এইটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অভাৰ ফোন তাৰমানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো ফোন কৰিও মানে ইয়াৰ তথ্যবিলাক হয় না নহয় এইটো জানিব পাৰে বা এইটো বাই লেটাৰ বা এইটো হাৰ্ড কপি হিচাপতো এইটো ল'ব পাৰে সেইটো লিখিছে আৰু কি এইটো এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে সেইটো ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভাল লেটাৰ হয় না নহয় সেইটো সব বন্ধুসকল এইটো ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভাল লেটাৰ নহয় এইটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত সেইটো মানে সেইটো কোৱাৰিজবিলাক খুজিছে আৰু কি মানে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো জানিব বিচাৰিছে যোনটো প্ৰপ'জালটো পঠাইছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইটো প্ৰপ'জালত যোনবিলাক তথ্যবিলাক দিছে সেইটো কাৰেক্টলি হয় না নহয় সেইটো মানে বাই ফোনে যোগেদিও এইটো ল'ব পাৰে সেইটো লিখিছে আৰু কি চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে সকলো গম পাইছে যে সেইটো লেটাৰটো সেইটো তাৰিখতহে সেইটো দিনতে যে জাৰি কৰি আমাৰ মাজত সেইটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে এইটো কিয়ৰ কাৰণে ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে এতিয়া অলপ মানে ভাবিলে এইটো জানিব পাৰি যে আমাৰ 22 তাৰিখত এটা ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম আছে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা 22 তাৰিখত এটা মহাধৰ্ণা প্ৰগ্ৰাম আছে সেই মহাধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামত সকলো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক ইয়াতে মানে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে লগতে সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' ইয়াতে মানে সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বিভিন্ন আমাৰ BTRত বহু ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু এই ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক ইনভাইট কৰি বা আমন্ত্ৰিত কৰি এই মহাধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ কৰা হ'ব বুলিও আমাৰ BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এইটো ঘোষণা কৰা হৈছে চ' সেইটো ঘোষণা কৰাটো জানিহে এইটো লেটাৰটো প্ৰকাশ কৰিছে নেকি সেইটো এটা মানে ভাবা যায় আৰু কি এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া কি ভাবে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ল চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম টেট ৰিলেটেড এডুকেশ্যন ৰিলেটেড SIU ৰিলেটেড বিভিন্ন স্কুলৰ লগত যি জড়িত আছে সেই জড়িত থকা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টাম